Građani bankama moraju da plate 90 miliona evra. Vrhovni kasacioni sud promenio svoju odluku od pre 3 godine da banke klijentima sada mogu da naplaćuju obradu kredita. Oko 200.000 građana Srbije moraće bankama da isplati blizu 90 miliona evra na ime sudskih procesa i troškova zbog preinačene odluke Vrhovnog kasacionog suda da sada banke mogu da naplaćuju obradu kredita i, mada su banke načelno spremne da ne naplaćuju sudske troškove za dobijene sporove, zapravo će verovatno svaka posebno odlučivati kako će se postaviti prema klijentima, pa je realno očekivati da će mnogi građani morati da plate velike sume bankama. Posle izmene pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda da i banke koje posluju u Srbiji imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, NKOSK, advokati upozoravaju da će u slučaju primene ovog stava oko 200.000 građana koji su tužili banke morati da im isplate oko 90 miliona evra za sudske troškove, odnosno da će svako biti dužan oko 450 evra. Vape da uzmu novac. Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, kaže za Informer da ovim stavom VKS poništava sopstvenu odluku koju je doneo 2018. godine, nakon koje je 200.000 građana podiglo tužbu protiv banaka. Odluka je doneta kako bi se podigao bunt u javnosti i da bi građani pomislili da zapravo država stoji iza svega. Ovim se nanosi velika šteta i državi i svim ljudima, jer će banke sada na sve načine da vape da uzmu novac od klijenata preko naplate advokatskih usluga, sudskih troškova, izvršitelja i gledaće da na svaki način dodatno zarade, objašnjava Gavrilović. Postoji, međutim, bojazan među građanima da se banke mogu obratiti Ustavnom sudu za sve one sporove koje su građani dobili na osnovu ranijeg stava suda, pa da će retroaktivno i oni imati dodatne troškove. Advokat Ljubiša Živadinović ističe da oni koji su dobili sporove, a istekao im je rok za žalbe, nemaju razloga za brigu. Kod onih gde nije istekao rok za pravni lek može da se desi da banka reaguje, ali ne verujem da će se to desiti. Kada je u pitanju odluka VKS, sudovi koji vode sporove nisu u obavezi da postupaju po njoj, ali je ipak praksa pokazala da naši sudovi prate odluke VKS i u tom duhu presuđuju, objašnjava Živadinović. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.